Smolov, evo ga! Tako se otvara izvođenje kanternih udaraca u mrežu Akinfeeva, tako je Broz. Suba, Džagojev, 1-1. Koncentracija, Kovačić i čita to Akinfeev. Zabio je iz igre, ne mora iz 11-terca, Fernandez, tako je, čaram baram! Modrić ulazi, srce mi je stalo od vratnice. Ignjašević, to je sigurnih 2-2. Vida, to Domagoj! Ajev i Kuzjajev sigurno 3-3. Rakitic,